Američki naš predsjednik Tom aktualni misli da radite briljantan posao i želi da se ostatak dana odmorite. Zvuči sjajno. O, tu si, Peri. Možemo provesti ostatak dana s tobom. Hej, hej! Nemoj ovo shvatit kao da rak si mi polovno. Nismo stigli od početka, to je bilo rano ujutro. Možemo prepoloviti sendvič i u polu gledati. Možemo